Dipalopalo tša moepo di laetša ge profense ya Limpopo e le pele ka go tšweletša diepša ka nageng go latela ke profense ya North West le Northern Cape. Profense e na le diperesente tše 80 tša diepša tšeo di tšweletšwago ka Afrika Borwa ka kakaretšo. Efela ka lebaka la tlhokego ya dipeeletšo, lekala la moepo ka profenseng le theogetše tlase. Tona ya diepša le diešeletši Kwede Mantashe o re leano la go bula leiswa moepo wa Twickenham ka seleteng sa Sekhukhune le kgauswi le go rungwa. Moepo wo wa platinamo o tswaletše ngwageng wa 2017. Le ge go le bjalo ditlhotlo tša kgaotšo ya kabo ya mohlagase ka Eskom di ama gampe tšweletšo ka lekaleng le. Eskom has 48,000 megawatts connected. At best, it gives us 26,000 megawatts. So there's an idle 20,000 megawatts that are not decommissioned, that are idle, that are not giving us any energy. Bahlankedi ba merero ya dibešeletše le diepša ba re meepo ye lesomesenyane go ralala le profense e gare ya lokišwa gore e kgone go bula leiswa. Le ge go le bjalo ba re mošomo e sa le o montši. Currently we have an issue with 3 operations from Sibanye that are still under care and maintenance. Those conversations I think are going to be a bit more robust going forward. Babeeletši ba dumela gore khonferense ye e tla bula menyetla e mengwe ya dipeeletši go bona. Investors are usually the backbone of the mining industry, and for black people to access market as well as access funding, it's still difficult. Go le bjalo Mantashe o hlalositše masetlapelo a go phatloga ga letamo la moepo wa Fontaine ka a wa be go a se a letelwa. O re masetlapelo ao a gakaditšwe ke dipula tše maatla.